Yıl öncesinde Türklerin ve Kürtlerin Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte aslında birlikte hareket ettiğinin altını çizdi. Atatürk döneminden özellikle Atatürk'ün Kürtlere nasıl yaklaştığını İsmet İnönü'yü yanında tutarak bunu nasıl başardığını ifade eden bir değerlendirme yaptı. Ancak şu andaki mevcut durum o 50 yıl önce Atatürk'le İsmet İnönü'nün birlikteliğini anlamayan bir yerden sürece bakıyor dedi. Dolayısıyla Kürtlerin ve Türklerin bir araya gelebilmesi için, Kürt ve Türk ittifakının gerçekleşebilmesi için herkesin geçmişi bir kez daha gözden geçirmesine ihtiyaç var. Bunun için ben çok düşündüm, kararımı verdim. Barışmaktan başka, silahlara veda etmekten başka bir çözümün olmadığı kanaatine vardım. Türkiye devleti Kürtlerin devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla, yargısıyla, askeriyle, polisiyle sömürgeci bir devlettir. Kürdistan'ı işgal etme, asimile etme temelinde kurulmuş bir devlettir. Polisi de, askeri de, hukuku da. مبريجي بحثا پروین اوجلان کربو یانجی پروین بلدان بخیر و سلامت ناوی ور گوهرتن به پروین اوجلان از وی روشیشی ببینم وکیدن هما شد ببره خمناک باش یا اپو پس نوید دا دگو تجنکی وسای کو گرک لیکولین ارکولوژیک لسر تور چیکر لسر پروینه ور چیکرن خمناک پروین بلدان با اصل خوا عرب رئيس وسلاف جبو عربين ميردين جبو عربي سيرتي جبو عربي ديار بكر جبو عربي دولة ترك والرئيس وسلاف جبو عربان لحمو ولاطان نكو يعني حلوستكي من لتشي عربة هي بس بالدهان عبالي مني عرب يعني اش عربة حزكم اش كلترا عرب جي حزكم از لدجي ريجيمين عرب اي داگر كر اي ديكتاتور جبو اب مثلا هاني زلال وال پروینه به گهدار کر و بریجی گهدار کر وال باهوز اردالجی گهدار کر یک جوان هر دیگه خان درواد کر یک جوان یا پروینه گهدار درواد کر پروینه جی اف گوتن نه پروینه نه اف گوتن ای آپونه پروینه تنه وری وکی ریکوردره وکی اف کاسیت هاتیه چوی آپو دیتیه و دیسا برای ویلجم آپویه و هر آپو ببین و وره تشتا قید بکه بلا 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 لو آپو بگوتی فقیره اوه یا تشتا کوی تنه یعنی دبکو بوان گوتن انهان باور به یعنی چطه که آپو دبیشه دبکو باور به باوریاوی وان آخافتن آپو وان جوهرین آپو باور به پس نه مصطفى کمال آتاتürk بده پس نه دولت آتاتürk بده پس نه اسمت önünü بده خمناك لی چه هيد برده يعني آلية فهمان حسين قالوا فهمان يعني باوز أردال يا باوز أردال دروادك ودولت آتاتürk دولتك داگر كره و یکیش برپرسیم پایا بلنده پککی یانجی پروین بلدان و نه پروین بلدان یانجی آپو دروادک یک جهر دیا چینا به هر دو راست بن چینا به هر دو درو بن لی دیروک دبیجه راستی دبیجه دیروکا کیف نونو دبیجه کو باهوس اردال راست جبر کو نکو باهوز اردال راسته یا آخافتنه کو باهوز اردال دولت آترک وک دولت اکی داگر کره او نه دولت کردایی او دولت اکی داگر کری کردستانه یه دیرو کو ساد بیجی یعنی ای لدجی دیرو که لدجی راستین دیرو که لدجی ایش و جانا گلی کرد احبوی از نها
يعني دناوا وي جروب دمه كو ام اكاد آمادكاريا فيلم اكي دوكومنتر لسر حاجو آغا دكن حاجو سيمي ام لسر وي بلقى فيلم اكي حاضر دكن او دوكومنتين دولتها ترك مديا ترك دوان سالين 26 25 27 28 د مدیا ترک ده به چوقیس شر حاجو آغا هات کرن حاجو آغا رولاوی دچ آبا کرنا خویبونه لدجی دولت ترک لدجی مصطفى کمال اتاتورک نها پروینه لسر زمان آبو پسنی کمار ترک ده پسنی مصطفى کمال ده پسنی اسمت ününü dedi حزني حاجو قرق بمشي لسر بيا بوي عمري خوا جا آمدي بمشي جمالا خويا آمدي بمشي بشي حتى أنقري تفكي البرويني بك بشي حتى إمرالي تفك لآبو بك جبركو آخافتنين برويني آخافتنين آبو لدجي حاجو آغانا لدجي كدا حاجو آغانا لدجي ديروكا حاجو آغانا لدجي أو خوينا کو هفيركا خوينا حوالي حاجو کو بفيشك وقولي مصطفى كمال اتاتورك هاتي كشتن هلا ام نبيجن شيخ سعيد ام نبيجن سيد رضا وحوالي وان ام تاني مالباتا حاجو عشيرة هرفيركا کو بدستي ارتشا ترك دولتا ترك مصطفى كمال اتاتورك هاتن كشتن يعني برا يانجي يعني دبيج مر بيج حزني حاجو افتش السر دفكيكي دي هشتي حتى انها حزني رخنية كي بتشوك جي لآبونك رخنية كي بتشوك لفروينة ولا آخافتني فروينة نك جبركو اف روشا آبو روشا دو بارتي وشقل ماس بارتي اف تركلشمية هاني لدجي ديروكا حاجو آغا لدجي ديروكا خويبونه لدجي تفقرا رزقاريا نتوي تفقرا آزادي خوازا قلي كرد آكوش خويبونه دس بيدك نا آكوش سرهلدانا شيخ سعيد دس بيدك وحتى روجا إيرو آبو لدجي في ديروكي تبيه وحزني حاجو مخابن وهناك إيه وكي مالباطا حاجو حتى روجا إيرو لقل آبونا مخابن جوان جي دناود جوان حاجو جي دناود مخابن يعني از دبيجم واز رخنا دكم بمخابنية لماز في ديروكا بيروز افتشتين خوشيك افتشتين جرينج افتشتين قولو هجال سر حاجو آغا ده ارشيفا ده مديا ألماني ده مديا ده بريطاني ده ارشيفا بريطاني ده ارشيفا فرنسي ده مديا عرب ده وي شاغي از بحثا سالا 26 دكم 27 28 دكم بچه کسایتیه کی گرینگ چه کسایتیه کی دیروکی چه کسایتیه کی شو هم بحثا حسني حاجونك او جي يعني كوري في مرخاصي هاني مرخاصي كي جي بشتا مرخاصي كي حاجو حسني حاجو وحاجو سيامي حاجو كوري حاجو مخابن تشتيكو بيكي نهادك تشتيكو آبو نهاد بيجي لدجي في ديروكي تبيه يا آبو راست وحاجون حقبو دبي حزني في برسبابي مثلا هاني بده افكسين آبوچي ايش بالباطا حاجو برسبابي مثلا هاني بده يا آبو راست وتشتيكو حاجو سيمين كر وتشتيكو حسني حاجو كر همو نراست همو لدجي راستيه بو لدجي ديروكي بو آبو تاني لقل راستيه لقل ديروكي يانجي دبي خودي هالوست بن لدجي رش كرنا ديروكا كرد چوت كرنا ديروكا قلي كرد وسبي كرنا كجرو دجمني قلي كرد كو مصطفى كمال اتاتورك واسمت انونوية زيدي في مسألة
Tine.